Ishyaka ANC muri Afurika y'Epfo ryiteguye insinzi no gukomeza ubutegetsi ku nshuro ya gatandatu nubwo ryavuzweho urukozasoni kuri ruswa n'impungenge zerekeye ubukungu. Muri Burukina Faso ingabo z'Ubufaransa zabahoje abanyamahanga bane bari bagizwe ingwate mu majyaruguru y'igihugu mu mukwabu wabaye ijoro ryose watwaye ubuzima bw'abasirikare babiri. Muri Libya naho ingabo zaturutse imisirata zishyigikiye guverinoma yemewe na ONU iyobowe na Fayez Sarraj zakataje zerekeza i Tripoli kuri uyu wa gatanu kwifatanya mu rugamba ku ngabo z'igihugu cya Libya zishyigikiye Khalifa Haftar. Muri Sudani ho ingabo zishinzwe umutekano zafashe kilogarama 241 za zahabu zari mu ndege yururukiye i Khartoum ejo kwa kane. Naho ubwato bw'Ubutaliyani Mare Jonio bwaherekejwe na polisi ku cyambu cya Lampedusa uyu munsi kwa gatanu ubwo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yarategetse ko bufatwa bumaze gutabara abimukira 30 ku nkombe za Libya.